Шер едынза бұрад шавынба шыв сикин шүллі халі твады билік метр анжақ елна малдан варавыл вуна выныге метр баданлашына. Самах мұргаштырығынжи или енкі шывығынжи кәміл шарлангы бірге бұрад. Онда Шетме республикара бұрнаган зембе шул жүревшізене канзер болына халі вара шыв сики падынже тирбейлі пусма. Кемел шарланга батне шидиченех шив шыңгырдатны илденет. Шак сазыба эбе гунда дене еврек хихравлать. Таврари илеме гурзан вара кымыл шекленет. Кемел шарланга чывашенре чи пызык шивзи кижутланать. Онда щитсе кураган земде чилай. Апла булзан хотлых чигерли. Коя ваплыга мургаштырыхинче час-часах булаган. Шим ебе шагазамлы вырына жүреген Денис Федулов хэншине илестене. Хытлых кертмели ядарлы проекту загадерлене. Онба килешюллен аршин шивзики батне вырдаган шулай. Нетне тербейлі пусмадуна. Куишсене ырылых фонжы пулышны бе пұрнашлана. Хали кемел шарланга батне жетме шүргүннебе кергүнне демелі. Кувырынан умай жын келет. Туристсемде келеші. Шагымбек вырналай хлатны кирлі. Малашнеде халық пабірле терлешсем тываса жанат бар. Кемел шарланга шивсики хыйым батне ваттыне де вәтене де елірдет. Онда шучандалық пакелен низір пушне чунба канмада булать. Шагында келжен вара хыйне майла саман пулзадуғад. Шаңда ларзан, шыпылықраларзан. Пұшыра шене жоғышсем жұралашы. Шені проектсем, бұра шен ішпе жәнне жен канмада бұлдарад. Хайне бұра кебіргөнне лайық шлеме бұлдарашта жанат. Шаңда азамлы вырын вый барад шынна. Ильин кыялинче пурнаган земпальдерне дорых кемел шарланга шивзикене гурма келеген шул шүревчі семчилай. Ытларах кувырын візене лапкылық паделіндерет. Шене бусма вара илемлихе гурма хытлық туза барать. Татьяна Матросова, Анна Центовская, Юрий Марков, Чувашин нацтелевидение.